Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga urip nu Allah, ita terus tanup manso ditanudi ka pangadi isaging ka iya amanan yan nabandingan siku tauhid akidah al-islamiyah. Iman to na ayap man na pangadian tano naging ka iya pituro na al-islam wal iman. Yung kay pamaap pituro na al-islam agu al-iman. Ayap pituro na al-islam ta'arifuhu na skanian su al-inqiyad su ta'rif yan si isa luga, maana niya si isa luga. Na skanian su al-inqiyadu wal istislamu wal khudu'. Ay maana niyan na malagi-lagi dibunan sa maana aging kana na al-inqiyadu wal istislamu wal khudu'. Ay maana niyan na gina su Islam. Kapusyunot kapananangkupan katepapaya nagu kasundung si iku Allah kasusund mana na kasundung al khudu' ngoto kasundung kapangalim bebaan kaperunderunden kapananangkupan gitu. Maaf lagi-lagi bersama ana agian kanana al inqiyad wal istislam wal khudu'. Summan sumana agian ka iyap teruna al Islam kaya teruna al Islam agama Islam sumana niya si sa istilah agian ko to al istislamu lillahi bitauhid. Hingga iyap kilay nyo isusuratun na bitta'ah na mana nakakoreksyonanan ka aya pa korekian ko kiya ta'rifaw niya kini ya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah askan yang pamay ya katerus saging kiya ta'rif al-Islam saging yang betian tanwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Hamanan yan askan yan su kapananangkupan kasundung kapesyunut si iku Allah subhanahu wa ta'ala gipturun islamah sekalian suka pananangkupan katepapayan nagu kapesyunut si iku Allah subhanahu wa ta'ala gulalan si iku tauhid gulalan pamasi iku kapakay sisaw si iku telus susun at tauhid nagu suka pesyunut si ku Allah subhanahu wa ta'ala ang gulalan si ku kapangunutan nagu suka taplisa na kaungkira si ku yang mananian na kapanakuto nagu sumanga tao adi inggil bagko kapanakuto kakepir gina ni makna al-Islam makna al-am makna al-am segala tanong siya aksamuhu supamaso nau'ain klasi wa manana al-Islam paganiro na al-Islam bi makna al-am pamana su Islam ko makna niyan si ko rangkum generally pamana ipun ko Adam na taman ko Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tunay makna niyan sekalian su at-ta'abbudu lillahi bima syara' sekalian suka pangintuhan si ku Allah gulalan ku manan yan kini nganin ay nisuguyan mundu an arsala ar-rusul ila qiyamis sa'ah ipunkan si ku kaya sugu ku mga rasul taman ku kapangatin ku bangkit paman naging kaya makna al-am apagan ya kelas yu manan na makna Islam na maka susulud saya so manan yan na ginsuini sugu ku mga rasul ad-dinu alladhi ba'atha bihi ar-rusul jami'a ar-rusul mana skanya su agama siyugu so manan yan na ini sugu ko manan yan kaden den mga nabi na gusto mga rasul aging ko to makna al-Islam al-am dina al-mushtarak makna al-mushtarak
Gian ko to pama biatiatan no sang to pagan ya huwal istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu min asy-syirk wa ahli. Na makna al-am, makna al-amanan ay manan yan na makna anan al-am rangkum sansu ay manan yan naginan su Islam ini suguku kadin din mga rasul ay manan kadua makna al-khas al-Islam bil makna al-khas nagina so mapapanto ini sugu ku Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kauto paman naging kaya ini sugu ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nagi makna al-Islam al-khas mapapanto si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam benda kay sabutan to ay makna niyan na so Islam na ay ta'rifian si isa istilah na dua paganayron na Islam bimakna al-am Islam pama mushtarakun sa mga jami'ar rusul kadin din mga rasul sakanya pamasu ini sugu ko kadin din mga rasul pungkan pamasi ko Nabiullah Adam udi na si rasul apaganaya so Nuh tama nang kan si ko Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ging ko to Islam ini sugukiran agama Islam na yuti amanan na betul Nabi makna al-am ging ko to man ta'rifun Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ging ko to al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal bara'atu min asy-syirk wa ahli pamanna gina ni makna al-Islam al-am gina sunisugo lang wano mga rasul sip mga umana amanan yan na bimakna al-khas ta'rifian si ko bimakna al-khas apapanto pa maasi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na sulaw ni talingo mo Nabi sallallahu alaihi wasallam agama na amanan yan na maano to al-Islam al-khas manasibo to ko Nabi sallallahu alaihi wasallam arkanuhu so paman na sumanga rukun aging kaiya agamatan agama Islam mga pulaos yan na laun tanurun matao pemanas kanya so syahadatan ka dua timana ka saksi ginan suka saksi nga sa mataan adadna titu simba na inunta su Allah subhanahu wa ta'ala gu mataan saksian ka mataan na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na su wallah nagurip niyan gusto ikadua rukun agama tan agama Islam naging kutub pama iqamus salah ki pamayan degen si ko sambayang ikatlo nang utua kibagan si ko zaka ikapat naging kutu akapam was isi ko ulan-ulan Ramadan ikalima rukun wagamatan wagam Islam naging kutu kapnay haji si sa Baitullahil Haram si kutaw pama kagagani naging kutu ukita kapaka umanyan ro ginan mapunto ko sentan no saging kaiyapter una al-Islam sukmaso bitira siku al-iman siku datanon kasulis ang al-iman na ani gira tingin anto na bidan o al-Islam o al-iman gin kaya Muslim aron siya nan kinwa ko Islam aw gin ko ta mu'min asiya nan kinwa siku iman anto na bidan o Muslim au su mu'min kauto yung kaya dua timan katero kalimah na ya katero mga ulama sabut ko mga ulama si sa akida pamanagina su tigira na idha iftaraqa ijtama'a wa idha ijtama'a iftaraqa pamana igid amya ka belagsiran saging ko to nas ibarat na saging ko to ayat na umi aloy na mu'minun o di na al-iman na ijtama' pamana ke kiraksian su makna aging kutwa al-iman barat yan pamana si ko ayat nami ala yang kutwa al-muslimun na ayamanan yan na doon maalisu al-mu'minun na ayaman to na miniraksian aging kutwa al-mu'min yung kutwa pamana ayat mi aloy rum pama ang kutwa Muslim na mialurum penang uta mukmin miati sila na dua na aya pemana aya makna niya na miakan bida sila sama ana
gitu sutirna ida ijtama'a iftaraqa mana miaka basta masati man sila sang tanas na mana na iftaraqa mga pembida sumaneran sa lagi daging kapangaditan ron mana al-Islam agu al-iman lain pa mga tawatiro Allah subhanahu wa ta'ala ami alwis isa mamanang tawatiro na ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun kautu mana mi ali ang ta amanu ya ayyuhalladhina amanu mana ang ta al-iman mi ali ro agu ging ta muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun kautu mi ati musiran pamadua saging ko tua sati mana ayah nah mida sila sama anak saya mida sila sama anak saya ayah mana ngutua ya ayyuhalladhina amanu ngutua amanu ru'u lagi suama nama nau al-iman perhati ini pemasuk terun al-iman nah kata pengadintan lagi ngutua pama la tamutunna illa wa antum muslimun nah emo bumana ngutua muslimun ru lagi tu supaya mana niyan na Islam ngutua pengadintan kagi kau tu benda ke sabutan untuk pama anggoto gingay al-Islam agu al-iman udina muslim agu mu'min na ira miya sati mansiran si kunas si ku hadis ibarat udina si ku ayah na maka pembida silan sama ana saya mana na kibgaidin ku isa sumanan yan lain pa mangoto al-Islam na kibgaidun sumanan yan udina ngoto mabu al-iman na kibgaidun sumanan yan na igirap manada silan matin mo usati mananas udina si ku amana sasati manami aliron o di mu'minun o di na al-iman o di na muslimun na emanan yan na ketimu sumanan yan sasati man ketimu sumanan yan sa isi sa sirandun si ko emanan yan na maanad na Islam na maanad na al-iman lain pa mga takatruwala ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ila akhir al-ayah nagingan na ayat na doon maalis Islam doon maalis Muslim lapiyata Muslim na ayaman ang takatruwala sa hay susirano to amya maratiya nguta amanu gitu masu al-iman na nguta man nguta amanu ro na iniraksin sumana Islam ay manan yan na hey susirano to amya maratiya ang mga Muslim kauto miniraksiyan to ngayon to nagagi ay bumelo sang utwa nas ang utwa ayat naging utwa al-iman al-aman utwa amanu ya ayyuhalladhina amanu gitu benda kaya sabutan to apamana giramya timo na miyaga bida sama maana na giramya sa timang bumi alwiron sigunas na mana miraksiyan so pedian giyang kay mana betero na al-iman na emanan si saluga nang uto at-tasdiq wal iqrar nang uto pamaka pangim benar nagugiyang kutua kapaka ayon nang uto pangim benar nagugiyang uto al-iqrar uto pamaka kapaka kukum pablinga yuto bagid mo sa man naging at-tasdiq wal iqrar sa istilah isa man si kubitira ko kapagagama kaya man al-iman sa agama sa istilah na gin kaya i'tiqadun bil qalb mana paganayron na sukapaka pangim benar puso nutqum bil lisan nagugiyan ko to ka kilapiat no nudila amalun bil jawarih nagugiyan ko to pama kinggulalan nun kikwat nun way manan ang anggota yazidu bit ta'a kumanan so parateya igiyam ngulalan si ko way manan yan kapangungunutan mga simba yan kusubil ma'siyah nagupkelbatan so parateya ngulalan mambusi ko kambara dusa giya ging kaya limatiman mialwi saya ta'rif aging kaya al-iman nadi mga pembelablag ay mana na suparatiya naskaniya sukapangin benaru puso nagusukilapiat nudila katur onudila nagusuking gulalan nun kikuat nun anggota kumanan nagupkelbatan ay kapkuman nila na gina manutua ini ngulalan suka pangunutan si ikwallah na imo bakap kelbatiron na gina manutua sumiyugug sutaw sa amanan niya na mga kambaradusa ika pa kayo batika aya paratiya na si ibuku puso ada agalabok na uda kateron pamana kailangan na mapaka
mapaka pamagumana ini ngingala tulot timano na itikadum bil qalb nutqum bil lisan amalum bil jawarih na padanan pamana ruknanan o ay manan al iman si ko manan na ta'rifian kauto simang ko arkanian pamanan tunom bi rukun naging ka iya al iman na langun tanurun de matao aging uto hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini isuunu Jibril wantu na peterun na al iman na yani sebagu Nabi sallallahu alaihi wasallam nang tatigi na antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi pamanagi iya namtiman rukun wa mananya na parate si ku Allah subhanahu wa ta'ala dikepakayu benar batas iyo uripan pamana isa bodinya siapa ratayaan saging kaya nam timana rukun na tarima aging kutu amananya na paratian yan paganero naging kutu suka parati si ku Allah kaparati si ku mga malaika katlo nang kutu kaparati si ku mga kitab ikapat naging kutu suka parati si ku mga rasul mga nabi ikalima arukunian naging kutu kaparati si ku anungan amori ikanam nasuka paratia ya si iku ukuran mapia anta ka amananian na ukuran marata gia mga bendingan tano sen tano saging ka iya bitiara ko teruna al Islam hagu al iman mga papunto saya mga usayan kau pa makabangan pugusya sa Islam na amananian na usayan pa peti pasal mana pergaulan na margan mapasad mamagusay na lagi di mabuso parate apa makabangan pugusya sa pesetiman na ka pergaulan na ka suusayan yan na mala mabuusayan yan nagiya pangintaro si iku Allah subhanahu wa ta'ala adnap kekuatan na ilmu nagu sabut na minggulalan tanos so ay manan na mapapadala mo ng mga suguan nagumita pala katanos so mga papadala mo ng mga lalangan mga saparan pakandudungur kanubuso mano salama kalilinta da kapipiya ginawa pangninta ko Allah mapipiya kanusan ko mga turugan niyo taufikan tanu wallah tatap niyan sir tanos so ay manan yan na taufik pakatag ng tanong niya si iku agamatano sarun tanurun raut o kapatay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.